arakoze umuza gahunda ubuhamya bw'akabuye burasobanutse bari nabuvuze ushaka uburenze ku byo bavuze dufite agatabo kiwe hano uwo gafotoza ukakajyana mu rugo kazunguga basubiramo nta kibazo turashimira cyane cyane umuryango Agasegege nubwo bayumbe nabo bafite mu ruhari ariko namwe mutatwemerera twari kuba hano Imana ihereze umugisha turashimira umuryango w'abanyamasengesho muri rusange hamwe n'umuyobozi wacu mukuru Imana ihereze umugisha reka dushimire uzukuri abaturage ba Nairobi baje kwizihiza uyu munsi Imana ihereze umugisha ndavuga ibintu bitatu by'ingenzi mu minota 5 indi 5 muze kunemerera hari abantu twajyanye Kampala ni naco kintu nasigaranye cya souvenir muri byinshi byakabuye birya bazava kwibagirwa umuntu kumwibagirwa ntibishoboka hari umuryango tuzatumwibukiraho asize urugo n'abana turabibuka kabiye dufite amafoto yiwe kabiye dufite ibikorwa bye kuri YouTube ivuga butumwa ntiyo kwibagirana gusa icyo narivuze akantu gatoya na akantu yavumbuye turi kumwe muri 2014 kuri Prayer Mountain twaragakoze hari ya Uganda ukuntu azabyina ni byinshi arakantu yavumbuye turi munsi y'igiti arambwira bakandi ko kazi wamutunga imisi yose kubaho nimunemerera igene kiboneka tuza kubikora ndibana nshimire Paul kicibuka reka banze mwishuriye upa kubera ko yakoze igikorwa cy'abagabo nikubiza bigendaga ibyacu ntibiza bigora twaravuganye niwe muntu wakoze ibintu byinshi kuturusha twaratabaranye dusoje ikiriyo agira impamvu zimugarura kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere yageze hano mu gitondo arahirirwa nijoro arambwira kari ko agarutse murumva byarushe nanze kubivuga mutavuga ngo ni ibindi katubireke twari kumwisha ariko reka bikori kandi reka ruhe cyane kuturusha ari muri bamwe b'ingenzi baziranye na Kabuye naje nshobora kuba kuwaka kuwa gatatu ashitse mukanya yamaza gusa aratambuka avuye Kampala murabona sano ntubona ko sari umuntu uvuye mu rugo ko avuye mu rugenzi ko yavuye hano yaraje umunsi aragusubirayo aje kugenda atunganya n'ibyo bikorwa muri izumweru bibiri kugira ngo banze abisegeranye barebe n'inzu ahiri na gate yayo n'uburyo bazashira muri funguzo n'umuzamu tuzofata nta gupfa kwinjira mu kajagare gusa kwa Kabuye nukubanza gukomanga si byiza ni umukomera amashyi menshi cyane Imana imara kumusha mwinshi iyo ni itike ariko mukanya ndacyagurira soda iyo ni kitike hanyuma twagerageje gutekereza icyo abantu bakora turakibura umunsi wa mbere wari umunsi wo kurira abantu bose barabizi zero abantu bavuga ngo abantu barira ngo ni cyaha si cyaha je nafashe amasaha 48 48 ndavuga ngo ndarize nuko kiba kibe takundi nyuma n'ubundi mwene data Paul arampamagara bati ibi bintu turagira gute nagira ngo mvuge tibikundi nawe yagira ngo mvuge ntibishoboke
tabati banza ngo bihanagure nashe nihanagure tuvuge igikurikiraho aza kumbwira ati kera bayumbe kwisi babanyabwenge yavuze kera bazanye ijambo nyuma yo kurira tugurure kabuye inzu ndashimira kuko Imana yabikora ihabwa icubahiro abantu barayibonye ni nziza bagereje kujonjora hari komisiyo yireba inzu nziza arabizi kandi byageze neza Kabuye niwo muntu wa mbere wanakirengeze mu Bugande mwivuga butumwa nahakoreye imisi myinshi aranyibwira turamenyana nyuma Kabuye niwe wangira inama yo kuva mu kazi arabishoboza arabifasha yakunda iyi nzu yakabaye hamwe yayivugwa cyane hano yavuzwe kera tugeze muri iki gihugu twebwe ndibuka twarimo dusenga na Paul ubwo hamya yarabuzi ngo karatubwira ngo nimba bushaka ko muri kino gihugu n'ahandi mutanga ituro rinini turaritanga rinini kumvuze rinini gas ni rinini nyine ndashima Imana ko yanubaka inzu muri Nairobi iyubakira Bizimana ikaba yubakiye Kabuye Imana yabwicubahiro uko rero twage tubitwa cyane tubatwe nta bushobozi nta sponsor tugira hanze tabere wacu ariko Imana arabikoze hanyuma soza Kabuye simvuga ibintu byinshi andimwo iteka kompora muvuga buri munsi ukiri kubwishe ariko kavuga ibintu bitatu byamuranga bitangaje kurusha abandi yari umuntu Kabuye uzi kuvuganira abandi cyo ni cyambere hari umukobwa witabye Imana ubushize witwa Mukazana akazitwa Mukazana ngira muzamumva benshi Kabuye yigeze kumutiza telefone ngo yasanze nta telefone afite ukande asa n'ubangamiwe nk'umukobwa w'umwari arayimutiza kuramo simukadi arayimutiza none umubure ngo gushakira ahantu henshi yarambwe atewe ati telefone arayitijije none ga kuyigarura bizo bikibazo icyiza uko twafatikanya tukamugurira iyindi Imana iradushoboza birakunda Imana ihabwa icubahiro yarazi kuvuganira abandi bantu Kabuye tiyara yagira ikintu cyo gupromotinga abandi bantu niki ndavyita gupromotinga kuzamura abandi hari abantu mu buzima bwabo mu kanwa kabo habamo gufobya abandi bantu gusa no kuminimiza abandi Kabuye icyo yagiraga yarazi gupromotinga abandi bantu akabashira hejuru Imana mwezi mugisha Kabuye niwo muntu wakoraga ikintu yahawe mutima kandi atitaye kuri environnement ni cyarya kubidukikisha baba basebukwe baba banyirarume baba bande akabikora neza muri bimwe soza ni byinshi nuko ndibuka yavuye mu Kampala arambwira ati nageze hano twatumaze gufungura mu rugo arambwira ati ati kubera ukuntu ndutira zaririmba na be yagacuranga umutima wamubwiye ngo tugende utuje mwabo tuye kubahesha umwana w'umuhungu ngaba hano baricaye bakiraba abajene bari ati ibi biragenda gutatoya inda ati bigoye wowe ntibikugore kuri papa yaravuze usukurikire tugende tubikora neza turagenda tugerayo turicara ko twari kwabitekereje turabikora ndashimira kuko Imana yabahaye umwana w'umuhungu ihabwa icubahiro nimuvuga amina barabizi narashitse twarabahamagaye twarakomanse gusa ndabati musohoke muze hano dukora nyinshi cyari ku mutima turagenda recommandation soza hano cyumwe cyanyuma Kabuye twaravuganye nawe
kuvuga ku bukwe bwa mukuru we yari afite hano, ariko akambwira ibintu bitandukanye n'ibyo twatuvugana. Makambwira abantu benshi mazina, sinzamenye abantu cyane jewe mazina. Kambwira ati nibyo ariko cyihutirwa, hari abantu ushaka kugusigiraho uzobamenye. Ni benshi mfite liste hano. Ati haba mbagire gute, sindi yuweneka kandi sindi umushiga atoyaye uzozore ko uzabigenda. Kubera iki Kabuye yigeze kugenda aje Gasarani mu muryango w'Abahinda, hari umwana w'umukobwa w'imfubyi, amukurayo umukobwa w'inkumi, aramuzana mu gitondo niwanje, arambira ngo hari umwana yasanziriya, baramuzanye ngo tubere umubyeyi kandi tumushingire. Ndashimira kuko yakoze ubukwe, Imana ihabwa icubahiro. Kandi ngo amare yarantegekaga, arambwira ati wewe icyo uzokora, arambwira ngo azozaje kumusengera ku musozi iraruguru, atariko wewe uzobe nkase umugurire speri imwe ababyeyi baza bagurira abana. Ndashimira ko tuzashobotse, ihabwa icubahiro. Soza benshi baribuka Kabuye, igihe nane bivuze mukuru we hano yigeze kuja kubivuga butumwa iriya kwa Japone. Je nari mpazi mwe ntimwari muhasi, yambwe koge kwa Japone mu kibira iriya za ngo rero ibariro inga ize simpazi. Ngo agiye kubaza Imana ko izivugana n'abantu. Aratinda nyine murabizi kugezaho mushikiwe ni Claudine, ni yanjye cyane. Arambwira Kabuye yarabuze, none ga ni wewe uwo mubona. Ndabata nzomubona gute, simfite gajimeri. Arangwa toyaye twiga uburyo tuzomubona. Arabati wowe ugende nugera mu Mirembwe Kabuye azohishuka. Ndibuka twageze mu Mirembwe twicaye mu nzu, mbona Kabuye Kabuye ari narabati ati nari hano hafi sinaburiye kuri, nari kwa Yesu hano hirya, atariko numve ko mugeze hano ndahishutse. Ndamumanukana ngatugere Buvira, twamaze iminsi kuri hoteli, turazamuka Bukavu, turarenga Kigali. Kabuye ari inshuti, ndamushimira kuko yabaye intwari. Umuryango we tuzawitaho twarabivuze, kandi tudwa tumufasha Kabuye nko kwifasha ko dushobojwe, tuzagerageza kuko dushoboye. Bya nyuma kashimire n'abaturanyi nubwo batari hano, ariko mu izina rya community turashimira Depite Mos. Ndabizi ko ururimi aza rwumva, kandi ndabizi ko aza gukurikirana iyi video. Turamushimiye mu izina rya community yacu y'Abakongomani ndetse y'Abanyamurenge kumwihariko, kubera ko yatubereye umuntu mwiza, ari mu bagabo batubaye hafi mu kiriyo ca Kabuye, banamufashije mu kira gihugu. Ngira ngo bari marabyumvishije, yaratubwiye ngo government yabo ngo irababaye, ngo ndetse ngo birashoboka ko n'Abanyamurenge batuye Kampala ngo batakaje network, kubera ko yari umuntu warageze ahantu hose avuganira ubwoko. Rero reka dukomere Moses amashimwe cyane, Imana mereze umugisha mwinshi. Niwe muntu wageze ku murambo we wa mbere, abari gukurikirana, amenya n'imodokari yamugonze yo muri Etat Major, arabimenya, aragenda bageraho, ngira ngo famille abizi no mwishingurwa ryiwe babigize mu ruhari, kubera Moses. Rero Imana mereze rukorda shira, Imana mereze umugisha. Arakoze mushumba. Reka twongereho ku buhamya bwa mwene data Rutonesha Kabuye. Ndavuga amagambo atatu yaranze Kabuye kuko twarabanye. Nageze Kampala mu 2010, Kabuye ari mu bantu batwakiriye. Mu minsi twabanye
Kabuye yari umuyumbe ugira ukuri. Ico ndagihamya neza ndashidikanya, Kabuye yari umunyakuri. Kubera ko Kabuye yari umunyakuri, bigatuma abantu bamugira icyizere. Yego ya Kabuye yari yego, oya ikaba oya. Kandi Kabuye yanze ikintu yabaga yacanze, tiyagiraga amasoni yo kuvuga ngo iki sico iki nico. Cyo ndakimushimira kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Kabuye yaranzwe n'ukuri, ndamwibuka. Cya kabiri, yari umuntu uzi kubana n'abantu, gusabana pe. Mushobora, hari igihe kenshi twageza tuba dufite ibitaramo by'abayumbe bihuza abantu, ndetse we ndakunda no kuja mu bantu benshi. Hakaba iyo yamavuga ngo aracumbika ngo ku mwana ngo yatekereje ngo uri ahantu w'imfubyi cyangwa bene wa mwana mwebwe mutotekereza. Kabuye akamavuga ngo iwe niho waje kurara, kandi akamavuga yafashe mikoro ngo ni inshuti yiwe. Kubera iki? Yarazi ubwenge bwo gusabana, agaca bugufi, agasabana n'abantu bose, ingero zose. Ico ndakizi neza, narakibonye Kabuye agikora, ndakimwibukiraho. Amen. Icya gatatu, Kabuye yari umuyumbe, yari umunyamasengesho. Ndavuga icyo kintu nyine mu buryo bubiri. Yari umunyamasengesho, agasenga mu bantu benshi, yarangiza yagiraga umutima, jewe nagereranije ko wari nk'umutima w'ikizu. Yakundaga kugenda wenyine. Ni nayo karaktere ni jewe nzangenderaho. Umuntu agomba gusenga ukagira n'igihe usenga wenyine. Kabuye yageza dusiga Kampala, rimwe yaratubwiye ngo agiye gutaramana na base bakanura, akagenda akaja mu mikenke, agatambuka akaja irurenge iriya irebera sinzi n'ahandi. Kandi akagenda wenyine. Nwango yaramenyereye kubana n'abayumbe, ariko kandi akagira umwihariko wo kumva ko agomba gusenga ari wenyine n'Imana ye. Ico ndakimwibukiraho. Ndetse mbone n'umwanya wo kubwira abavandimwe dusenge turi benshi, ariko kandi wige gusenga wenyine. Icyanyuma nsoza, mwene data Rutonesha, umwanya we n'ibintu bye yabisangiye n'abantu benshi. Kabuye abayumbe twabuze intwari, ariko kandi aho yagiye niho natwe tuzamusanga. Novuga amakuru ya Kabuye ni menshi. Kabuye ari mu bantu bagiye bubakira abantu imiryango ihari, agasa n'ahari we uhawe uyobora imiryango kandi bayivukamo. Hari umunsi wenda ari umuvandimwe, abantu batuye Kampala, yagize accident, noneho akuka iryinyo. Bukeye uwo muvandimwe ashaka kuja gukora ubukwe. Kabuye aravuga ngo ntabwo azoja gukora ubukwe ngo afite igihanga, ngo akureho umugeni ngo agatimba ngo kandi afite igihanga. Ati none mbere yuko akora ubukwe tubanze tumugurira iryinyo. Ico Kabuye yaragikoze. Mathieu yagiye gukora ubukwe, baramuteye. Amen. Nubu arayafite. Kabuye yahahiye abantu benshi, ndabizi. Kabuye yabaye umujyanama w'abantu benshi mu miryango.
atitaye kubiki nukuvuga ngo Kabuye n'igihe cishi mwageza mubona ari hano ntiyageza abari mu ivuga butumwa ryo ndetse ku gatuti si cyane yageza kunda gukemura imanza ziririya ndamwibuka yeme bavandimwe simvuze ko twabuze Kabuye yahinduye ikicaro ariko ndagira ngo twese tuzaherezo ryiza nk'irya Kabuye mwonyemera mukavuga ngo amena no kuri ndangiza Musi umwe yaraje hano ari mu ivuga butumwa ako kantu yarakansigiye rero yakavuze ari kuri utaragiye kubwiriza ageza akunda kuvuga utuntu twishi tunyuranye aravuga ngo ngwiwe ngo azatekereza ngo yatekereje ngo agacira heza abanyamasengesho ngo yagereranyije umunyamasengesho ngo nka kujya kwisata ngo isata ngo isata zigenda igahiga ikamira ihongo yakavuze turi muri harvest ngo yamira ihongo noneho ngo ikayimira kino gice cyose hama yarangiza igasigaza ngo amahembe noneho ngo ikaryama mu ndare ikaziguma guhotora rya josi gihongo kugeza igihongo ijosi ryayo rizocikira ngo isata ikabona kugenda aratubwira ngo niko n'umunyamasengesho azamera ngo umunyamasengesho wasenze ntazavuga ko yasenze ahubwo iyo avuye mu masengesho abandi nibo bamenya ko yari gusenga ngo ntitugomba kuza tuvuza induru ko turasenga ngo azabe tiri yakinjira ndagira ngo icyo gihe yari avuye Rurenge mu butayu ayo niyo nk'amagambo y'ingenzi manini mugomba kuzirikana nimusenge cyane nk'abantu batitaye ku buzima bwabo kuko isengesho rifite imbaraga zo kurema umuntu zikamuha n'agaciro reka nsoze mvuga ngo mwifurije iruhuko ryiza ndetse n'umuzuko wabera dushobora gukomera Imana amashyi kativita kandi tuwe nao dari wabodi ya nguvu yetu ya jambo tuamini neno na ishara kuu zitafuatana na waamu ndio kativita kali
hanjemwo umwuka yaranganirije arambwira ngo imbuto agaciro kayo ni ukwera, kandi iyo imbuto yenda kwera kugira ngo imbuto igire agaciro ijyeho abantu benshi izipfa. Buriya kugira ngo ikigori tugisangire bano bantu bangana gutya si ukugikumiza mu bubiko mu gitara muri stock, ni ukukijana kandi wumvaga zari byiza kukirya ukagitera, nyuma yo kugitera kizagipfa kikambura wa mubiri wacu w'umwimerere ukagenda, hakaza undi mubiri musha, urya mubiri musha ukabyara imbuto nyinshi tukaziryaho turi benshi. Imana irambwira ngo agaciro ka kabuye titwokamenya gihari, kugira ngo kabuye turye ku mbuto ye, kugira ngo kabuye tumenye samani yiwe, variyu yiwe, valere yiwe, nukubanza agapfa akambura uyu mubiri wangira abakunzi na kabuye nyirizina. Yamene tutakeye tumubona mu mubiri tukamenya agaciro ke. Koko nta mundi mugabo w'umunyamurenga urapfa ataguye mu gihugu cyabo, ndetse nabwo ari nk'umwana ngo leta imuherekeze. Ni kabuye wenyine mbonye waguye mu gihugu cy'amahanga impunzi ngo amare leta y'Ubuganda ifatikira iyo cakabuye mu maboko eta major. Mwenti mwari muhari imodoka hari wikibisi kinini cyaza kigenda kikaza kikubitira izindi modoka ya matara maremare kubabwira ngo mubise umuntu dufite. Zanga hakaza imodoka ya polisi, nagiye mbikurikirana cyane, bagahamagara kuri polisi, hakaza imodoka ya polisi ikaza ikagenda imbere iriya ahantu habaye jamu, ikaja kuvuga ngo mutubise hari umuntu dushoreye. Ndavuga ngo nanone nyine kabuye yari akwiye kugenda. Akanyuma muzi igihumyi ni champignon, igihumyi ni uko nyine ukura kimenye. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'igihumyi, we wari uvuze ikinyarwanda, ubuzima bw'igihumyi ni ukuvuga ngo cyangwa ubwoba ntabwo ushobora kuwaca, mureke gusakuza mutegera icyo nshaka kuvuga, ushobora kuwaca ntubone bwa bwoba cyangwa bya bihumyi kuko mubivuga. Mu wundi mwanya muto wagaruka ugasanga byameze byagize iki amasapo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa kabuye ntiyari umukire, yari umuntu usa n'uciriritse utagira n'ikintu, ndetse umureba mu buryo bugaragara buri fizike, bugaragara bukoraho buri palpable wokoraho. Ta faranga kabuye yagiraga pi habe n'ubusa, habe n'ubuzima bwe nawe bwari nk'ubw'abandi, ni nk'ubwanje yabaga mu nzu y'ibyumba bibiri nk'iyo ndimo. Ariko umwuka nyigisha ikintu arambwira ngo iyo umuntu yakoreye Imana mu bwizego ubuzima bwe bumeze nk'igihumyi, busa n'ubudahari, wohaca ntumubone, ariko mu masegonda wasubira kuwaca ugasanga bya bihumyo byakuze. Tubona ubu nyine mfuye nta gaciro mfite mu Banyakara, singira imodoka, sindubaka inzu nka Bishop Semuhanuka na Bizimana pi, nta konte ngira ngo kuri M-Pesa ubu nyine mfite nimba ari igihumbi, kandi iyo gasi account ni bene tudufaranga two kugura shu. Ariko ubu nyine mfuye ndabizi neza umwuka yarakimbwiye, niyo mutoka ivuga iza agaciro kanje mu Mana, n'Imana iza agaciro kanje muri nopfa abana banje boba mu buzima bw'ibihumbi, bobaho mu buzima bw'ibihumbi, bosa n'abatariho, ariko mu masegonda ugarutse wosanga ibihumyo byeze. Noneho reka nagize nk'akajaluzi, abagabo twiheranye ijambo cyane, kandi abamama benshi kabuye nibo yakundaga kugenda bavugana, zo ndabizi. Hano hari umukobwa hepfo hano ni Nyando ahepfo hano dutaranye mu gatatu hariya, arahaguruka kubera impamvu zishaka y'umurimo, watanze amadolari $100, ariko ayifashisha umuntu wagize ibyago. Uramwibuka ngo buce kaberanza mu rugo arabati ndaje dusangire nimara kugira ijambo ryo kumutima. Arambwira ngo tugende bakure wa mukobwa hepfo ngo twicare muri we ngo ateke, ngo unatwakira ngo azayakira urugo. Yewe ibi bintu zo kuja mu mago saa sita no kurya ibibazo, none mukudayere tanafatika nazana amashu
biragenda gute kandi tumeze neza twari dufite ifaranga nuko twari dufite ifaranga duhamagaye uba turamanuka ndayihamagara uba nara hepfo iwiwe turayipayika n'amakositimu turinjiye niki tituje kumushitsi muramo wawe kandi yamubwira ukandi ngo atuzimane ko uzimana urugo sawa hagira tuzimana nyine hari kuwa gatatu hari kuwa kane ngoye kuri wa mbere wa mukobwa arambwira ngo hari umuntu wabavugana ngari muvugana neza birakomeza ikindi cyumweru ngo save the date sawa ngo bikurikireho ubukwe buraba yabyaye umwana w'umukobwa ni wa mbere mwiza hano muri Nairobi hano suranga titwo kave twomuvuga ni mumureke tuzi ibintu n'ugukonjora
Thank you.